اللهم صل وسلم على محمد صلوا على النبي محمد صلوا عليه أسر هجري النبي محمد tinggal tempat Mekah mulia Asar hijri Nabi Muhammad tinggal tempat Mekah mulia Bawa tersudah Allah Nabi berangkat dua bersahabat dan Abu Bakar tersubang Allah Nabi berangkat dua bersahabat dan Abu Bakar Allah al-fasallu ala nabi khatimin rusulik ya sallu ala هذا النبي محمد صلوا عليه صلوا على هذا النبي محمد صلوا عليه Nabi hijri yang qasidah untung sehingga langsung bahasa bukuan Nabi hijri yang qasidah untung sehingga langsung bahasa bukuan Nabi nilpamang Allah berjamalindung Allah beruntung-untungan Abu Bakar Nabi nilpamang Allah berjamalindung beruntung-untungan Abu Bakar Allah al-fasallu Adil sallu ala sallu ala هذا النبي محمد صلوا عليه di sungainya Bagerajun Sekarang bidun dirawe sutra di sungainya Bagerajun Sekarang bidun dirawe sutra Bintang Tuhan Allah di bulan Maret Siulah bagaimana sotukan Bintang Tuhan Allah di bulan Maret Siulah bagaimana sotukan Allah al-fasallu ala nabi Qatimin rusulik ya sallu ala hada nabi محمد صلوا عليه صلوا على هذا النبي محمد صلوا عليه هذه الأيام الأولى بكاد الأولى لأبو بكر هذه الأيام الأولى بكاد الأولى لأبو بكر ولي الجنة الله بنا نجد بجمة sahabat Sayyidina Ulil Jannat Allah jikuna lagi dijamurkan sahabat Sayyidina Allah al-fasallu ala nabi Qatimin rusulik ya sallu ala هذا النبي محمد صلوا عليه صلوا على هذا النبي محمد صلوا عليه Abu Bakar mulai berbunyi giliran Nabi bersambut jaga Abu Bakar mulai berbunyi giliran Nabi bersambut jaga imam terjun Allah bangunkan Nabi Allah rajun sudi oleh Sayyidina imam terjun Allah bangunkan Nabi rajun sudi oleh Sayyidina Allah al-fasallu ala nabi Qatimin rusulik ya sallu ala هذا النبي محمد صلى الله
محمد صلوا عليه كنا melawan sambar jirna maut berjanjino laju segera pernah melawan sambar jirna maut berjanjino laju segera wahai janjungan Allah ulun terpalung ulu jara cukup ada bingsa wahai janjungan Allah ulun terpalung ulu jara cukup ada bingsa Allah al-fasallu al-fasallu ala nabi qatibana rusul kira sallu ala hadha nabi Muhammad sallu alaihi sallu ala hadha nabi Muhammad sallu alaihi ajuna dawasir ala nabi buat nabi ngasihkan masalah ajuna dawasir ala nabi buat nabi ngasihkan madam wasamana Allah sihar kembali ibadah nabi jadi ke penawar wasamana Allah sehat kembali ibadah nabi jadi ke penawar Allah al-fasallu ala nabi Fatimah Rasul kira sallu ala hadha nabi Muhammad sallu ala hadha nabi Muhammad sallu ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.